Mzee, tuishafungua na ni gravier yote hapa, tuko ku puiperdi. Puiperdi iko sawa na chambre de visite, unaona iko sawa. Puiperdi hii na chambre de visite, naona bingali sawa. Kuko jua sana. Na tulifungua hapa walichimba munivo ya 80 cm. Kuanza chini kupanda ni tuko na 80 cm. Ndio walianza jengea na masima 80 cm. Na maji naona ikinaingia hii kuanza musenkanti kuingia huku kuko tundu ya kabambi sana. Kuingia ngambo ya santrale. Ngambo ya santrale kuko tundu, inaingiza maji kule na inapitiana ni pembeni ya hii nguzo. Ndio inatosha maji kule nje. Hata hapa mbele ya puiperdi kuko fasi kuko matundu inatosha maji nje. Na hii kesho inaromba turudilie hapa kuna kunipo ya santrale. Tukogote 1.50 m. Ndo tunapiga zile beto kuanzia chini na lise. Na tunakuya na hii nivo ya hii 2.30 m. Hapa kutue entre ya maji ya kuingia musantrali. Kuanzia hapa kuchimba hii 80 cm. Na kwenda hapa kunivo ya santrali. Tuliingia kama ni 70 cm. Kunivo ya santrali. Inaromba tuingie 1.50 m. Kama beto inaweza anzia hapa, inashuka kwa ile nivo ya 80 kwa hii dare ya santrale na inashuka maka hapa kwa hii mire ya klotire na inapiga ekere sasa. Inarudia ngambo ya Uvira hii 2.30 m. Nogisi naona. Na kuanzia kule chini kama beto inaisha, tunaanza pakiza na ni gravier maka kumwisho. Na kuhakikisha munzuri, inaromba tufungue hii santrale, hii puiperdi. Hii puiperdi yote kifunguliwa tuangalie kama iliyara maji wala kuyara maji. Na inaromba watu 6 ndo wanaweza pandisha hii dare. Sawa. Hapa ndo tulishuka munivo ya 80 cm. Na inaromba ifike kule kutuio. Na irudia hapa kunivo ya santrale 1.50 m. Tukate ekere ya kumwanga ile zeki. Na hii ingine fasi itawakia tutarudisha budongo tukompakte tu gravier. Tunaweza kamata maamuzi ya kukimbiza hii maji.